urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo rwanditsweho byinshi, rwavuzweho byinshi, ariko byagiye bigaragara ko muri byo hari bidafite gihamya. Kubibeshyuza bisaba umwanya, ariko uyu munsi turabigerageza. Duhere ku kinyamakuru La Libre Belgique cyasohoye inkuru nyakwigendera Kizito Mihigo amaze iminsi 3 bitangajwe ko yitabye Imana. Iyo nkuru cyayihaye inyito igira iti Rwanda, umuririmbyi Kizito Mihigo yaguye muri kasho. Gusa ariko icyo kinyamakuru aryamye yakomeretse, amaboko aboheye inyuma. Iyo foto yari yabanje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Vuguruje cyandika indi nyandiko cyise urupfu rwa Kizito, ifoto ikomeje guteza ibibazo. Icyo kinyamakuru cyemeye ko atari Kizito uri kuri iyo foto, uko ishobora kuba yarafatiwe muri Centrafrica. La Libre Belgique yanavuze kandi ko umuryango wa Kizito Mihigo wasabye ko iyo foto itakongera gukoreshwa mu kwerekana iby'urupfu rwe. Indi nkuru y'impimbano ni itangazo ryasohowe kuwa 5 w'icyumweru gishize bucya Kizito ari bushyingurwe, ryitiriwe umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, rivuga ko uwo mutwe ubabajwe n'urupfu rwa Kizito Mihigo. Iryo tangazo rikagira riti hateganijwe umuhango wo guherekeza no kunamira umusangirangendo akaba n'impirimbanyi ya demokarasi Kizito Mihigo. Umuvugizi wa FDLR yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri ririya tangazo ari rihimbano. Tangazo ni tangazo ry'impimbano, ni rihimbano rwose. Iyo urebye biriya birango byacu bashizeho ni bwa buryo bwa ranjoma, urebye ibikubiyemo na nimero ubwayo ya Santuruwa ubwayo ntiturayigeraho. Dongo ni ukuvuga ngo murabona ko nge nakoresheje 00D, ni ukuvuga ko ni itangazo rya kabiri rikurikira ya komunike twigeze gusohora. Ubundi niya nimero ubwayo irabigaragaza ko rwose ntaho bihuriye n'ukuri. Ku mwaka utangiye dutangira kuri 001, ubwo noneho murabona ko we ni Santuruwa, dongo ntaho bihuriye na n'ukuri. Namfete ni uburyo ababikoze bashatse kugira ngo uriya nyakwigendera bagaragaze ko yaba akorana na FDL, donko yaba ari umucunguzi, ariko ntaho bihuriye. Kizito Mihigo amaze guherekezwa ku munsi wakurikiyeho, umunyamakuru Cyuma Hassan Dieudonné wa televiziyo yitwa Ishema TV, iyo televiziyo ikaba ikorera kuri internet, yatangaje uko yabonye umubiri wa Kizito Mihigo bamusezeraho. Yavuze ko yabonye afite ibikomere ku matama yombi no ku gahanga. Ku mbuga nkoranyambaga hahise hacicikana amakuru avuga ko yaburiwe irengero, ariko habanye n'ibyo uyu ni nyirubwite. Eze neza nk'uko wabivuze, nitwa Niyonsenga Dieudonné, ndi umunyamakuru wa televiziyo Ishema ikorera online. Twavuye guherekeza cyangwa turi mu muhango wo guherekeza nyakwigendera Kizito Mihigo. Ni umuhango wabereye mu mujyi wa Kigali. Ahangaha rero inkuru twahakoze amaze gutambuka kw'inkuru nta kibazo, ko inkuru igomba gutambuka, ariko ibyayikurikiye byo narindi mu rugo iwanjye ku cyumweru ndimo nduhutse, mbona ibintu biri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, kuri za Facebook, za WhatsApp n'ibitangazamakuru mpuzamahanga birandika bivuga ko natawe muri yombi n'abantu bataramenyekana, n'abantu batazwi. Yashimye Ijwi ry'Amerika ko bamumagaye mukambaza ukomeze ko ikintu cya mbere amakuru yakeneye rero yabaza nyiri inkuru niwe uyibara. Bibi somo n'abandi ko umenya amakuru kuri nge cyangwa umenya amakuru ku Rwanda yatubaza twe turi mu gihugu cyacu tukamubwira amakuru yimvaho. Akandika ibibanda rongera gushimira na radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Nimugoroba umunyamakuru nawe yambajije amakuru, arambaza ukomeze byose ndabimubwira, mubwira ko nta kibazo kiriho. Nibutse ko umuryango wa Kizito Mihigo wiyamye abo wita cyangwa uvuga ko bari kuririra ku rupfu rwe bagatangaza ibyo bishakiye. Nubwo bwose aya makuru yakwirakwiye ku bwinshi mu karere nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, amahanga yose ahangayikishijwe n'inkuru z'impimbano zikwirakwizwa kuri internet no ku mbuga nkoranyambaga, ahanini kubera iterambere ry'ikoranabuhanga. Ikiza c'umugera wa corona kibandanya kurenga imbibe z'Ubushinwa, aho no mu bindi bihugu igitigiri c'abandura uwo mugera gitera ciyongera. Bimwe mu bihugu
uwo mugera umaze gushikamwo abategetsi bafashe imigambi yo kugara imbibe zibihuza n'Ubushinwa mu ntumbero yo kwirinda kubandanya kuyikwiragiza, ari nako abantu bagirwa inama zo kuguma mu rugo ntibaje ahantu hahurira abantu benshi nk'ahategurwa imodoka zitwara abantu, amashure n'ahandi. Mugenzi wacu Tim Ishimwe aratubwira uko ico kiza c'umugera wa corona cifashe muri iki gihe. Kuri uwa mbere Korea y'Epfo yatangaje ko imibare y'abanduye virusi ya corona bose hamwe barenga 833, abo imaze guhitana barenga 7. Mbere yuko iyi mibare mishya itangazwa, ubuyobozi bw'iki gihugu bwasabye abantu kuba maso. Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yasabye abayobozi gufata ingamba zikomeye mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira ry'iyi virusi. Muri izo ngamba harimo kuba amashuri yafungwa ndetse no kugabanya ingendo za rusange. Minisitiri wungirije muri Minisiteri y'Ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage yagize ati 특히 대구의 경우 검사 결과 나타나는 확진 환자의 발생 규모가 커서 umubare munini w'abantu banduye nabo mu mujyi wa Daegu. Hadafashwe ingamba zikomeye muri uwo mujyi byatuma iyi virusi kwira mu gihugu cyose. Kuri uwa mbere kandi imibare mishya yemejwe y'abanduye iyi virusi mu Bushinwa barenga 409. Abamaze kwandura bamaze kurenga 77,000 mu gihe abimaze guhitana barenga 2,592. Iyi virusi ya corona kandi iravugwa no muri Afghanistan. Ubuyobozi muri iki gihugu buvuga ko umuturage wacu uherutse gusura igihugu cya Irani basanze yaranduye. Ubu ari kuvurirwa mu bitaro byo mu ntara ya Herat iherereye mu burengerazuba bw'igihugu. Iyi virusi ya corona kandi izwi nka COVID-19 imaze guhitana abantu barenga 12 mu gihugu cya Irani. Minisitiri w'ubuzima muri Afghanistan Ferozdini Ferozi yabwiye abanyamakuru i Kabul ko ubu mujyi wa Herat uri mu bihe bidasanzwe. Yasabye abaturage kuguma mu ngo zabo. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, igihugu cya Afghanistan cyahagaritse ingendo zose zo ku butaka no mu kirere, yaba izijya cyangwa iziva muri Irani. Ibyo byakozwe nyuma gato y'uko ku mupaka uhuza Afghanistan na Irani habonetse abantu 3 bafite iyi virusi ya corona. Irani nicyo gihugu gifite umubare munini wamaze guhitanwa na virusi ya corona hanze y'Ubushinwa. Igihugu cya Pakistan nacyo kuri ubu kimaze gufunga umupaka ugihuza na Irani. Ahandi havugwa ikibazo cya virusi ya corona ni mu Butaliyani. Ubuho bashishikarijwe cyane no gushyiraho ingamba zikomeye zo gukumira virusi ya corona, cyane cyane mu mujyi wa Milan. Ibyo byatumye uduce 6 duherereye mu majyaruguru y'Ubutaliyani turimo inganda, amashuri mato na za kaminuza, amazu areberwamo sinema, amazu ndangamuco, utubari ndetse n'utubyiniro bifungwa. Bahagaritse kandi n'ibindi bikorwa bihuriramo abantu benshi. Umuyobozi w'inzego z'umutekano mu Butaliyani yavuze ko batangajwe n'ukuntu iyi virusi yihuza cyane mu gukwiragira. Abantu basabwa kutajya mu tuzi nk'uko bisanzwe, ahubwo bashishikarizwa kuguma mu ngo zabo. Borelli yumvikanye agira ati Abbiamo la disponibilità di diversi migliaia di posti in tutto il territorio nazionale. Ubu ibitanda ibihumbi byinshi birateguwe mu gihugu hose, mu bigo bya gisirikare ndetse no mu mahoteli. Yakomeje agira ati ibiryo ndetse n'imiti birajyanwa mu duce tuzaba turimo abantu twitaruye duherereye mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giuseppe Conte yavuze ko abantu batuye mu mijyi ivugwamo iyi virusi bazashyirwa ahantu hitaruye kumara ibyumweru byinshi. Mu mujyi wa Milan abaturage buzuriranye mu maduka, ibintu byose babibaramo kubera guterwa ubwoba nuko bashobora kubuzwa kujya ku mahahiro. Tukivuga kandi kuri iyi virusi ya corona hano muri Amerika, umuhanga mu by'ubukungu ukorera mu biro bya perezida wa Amerika yavuze ko icyorezo gifite ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi harimo na Amerika. Gusa kuri ubu ntawe uzi uburemere n'igipimo kibishobora kwangirika. Yakomeje avuga kandi ko isoko ry'imari ku isi rimaze kuzahara bitewe n'ubwoba bw'ikwirakwizwa rya virusi ya corona mu gihugu nk'Ubutaliyani, Irani na Korea y'Epfo. Ibigo by'ubucuruzi n'inganda nk'izikora telefone zigendanwa zizwi nka iPhone yavuze ko inyungu zizagabanuka cyane bitewe n'ifungwa ry'ibikorerwa hanze y'Ubushinwa.